Rero Rafael Xavier Varane ni umusore wavukiye hariya mu gihugu cy'Ubufaransa, avukira rero mu gace ka Arire nyine hariya mu gihugu cy'Ubufaransa birumvikana. Avuka tariki 25 z'ukwezi kwa kane umwaka w'1993. Ubu afite imyaka igera kuri 31 kabisa. Rero niyaje kuba nyine asorezaho rwose rero umupira we birumvikana. Umugabo rero ukina mu mutima wa defense uwo bakunda kwita aba central back mu rurimi rw'icyongereza. Yakiniye amakipe rero atandukanye y'abana, yakiniye ikipe ya Helem mu mwaka w'ibihumbi 2000 kugeza mu mwaka wa 2002, aza guhita azamuka ajya mu ikipe rero ya Rene ya abatoya kabisa kuva mu mwaka wa 2002 kugeza mu mwaka wa 2010. Yaje kuva ahangaha yerekeza mu ikipe ya Rene ya kabiri, ayikinira imikino igera ku 9 ntiyayitsindira igitego na kimwe. Hari mu mwaka wa 2010